iki se mwana Ndakaraka kwa Karori sinzi nimba wakwiyongoza ugakoraho pe gateye gateze umva afite urunani hariya kubera coronavirus twagenda tukarurima sana amaboko ndi nayo mwana yewana ntange ndi umwana ushomeri nidanje muri imisi yola fiva Hello Snox yola kumura hasema yewana twadupanga ku karaka twifite kwa Karori mene akaraka kagenda gacetse urunani mana muri coronavirus kareka ingurunani sema ibyo birakasinja mu mene uragenzwa n'icyo mbese ko wapfungu mfite proti cyana n'iki urumva ahubwo ubundi akarenza uragenda nk'imodoka yacomotse mana agapfuka munwa kari hemene kareka sindisha ubwatsi mana reka no ntamenya we ubuse iyo nkurikiza inama za yamani iyi ni corona nta kabuza